Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UATV biz sizlerge Ukrainada olup geçken vakalar hakkında haber etemiz. Bugün Mayıs'nın 3'ü çarşamba günü. Одессада 4 şahıs yakalandı. Hafsızlık hizmeti ularını terakt ve diversiyalarının azarlavında şekley. Ameliyat Alfa'nın iştiragının keçti. Kulikov tarlasında hukuk koruyucular Georgiy şeriklerini takkan 4 insanı tuttu. Üçü Odessaga Pridnestrovye'den kelgen. Tahqiqat hareketleri devam eteli. Odessa vilayetinin hukuk koruyucu organları regionda vaziyetinin bozuluvuna yol vermemek için birleşip çalışa. Donbas boyunca yanı anlaşmanın kabul edilmesi yersizdir. Ukrayna o sınırlarına erişimini elde etmeli. Bunun ile Kreml'ge karşı cezalar tek Minsk anlaşmalarının amelge geçirilmesinden sonu lahu etilebilir. Bunun hakkında Almanya kansleri Angela Merkel'nin Rusya prezidenti Vladimir Putin ile Sochi'de geçirilgen konuşuvunda söz yürüsetildi. Bunun ile Ukrayna şarkında ziddiyetinin aletilmesi boyunca Norman ve Minsk formatlarının işi Frankistan'ın saylavlarından son da devam edecek, de bildiriyor Merkel. Kaydetkeni ki bu vaziyette siyasi yollarını çözülebilir. Öz nefbetinde Putin Ukrayna nezareti altında olmayan teritoriyada OBSE heyeti maşinasının patlavını tahqiqat etmeye çağırdı. Patlav sebebinden bir nezaretçi helak oldu. İkisi yaralandı. Ukrayna Avrupa'dan gazının kunde pompalavının miqdarını artırgan. 41 milyon kubometrге kadar de bildiriyor Ukrtransgaz. Mavi gazının en büyük kalemi Slovakiyadan kele. Aprelde Avrupa Birliği'nden gazının talatı kunde 22 milyon kubometrini teşkil etti. Bugün Ukrayna'nın yerastı anbarlarındaki 7-8 milyard kubometrini teşkil etti. İştirak büdjeti leyhası Ukrayna'nın 10 şehrinde çalışa. Onun sayesinde infrastruktura inkişaf etti. Sport obyektleri yanartıla, bala meydançıkları kurula. De bildiriyor Ukrayna baş naziri Vladimir Groysman. Öz Facebook sayfasında. Onun sözlerine göre Kiev'de yılının sonuna kadar 2 inkluziv meydançığı peyda olur. 62 leyha amelge geçirilir. Programmaga binaen vatandaşlarının hakimiyet ile aktiv işbirliği nazarda tutula. Birleşken Cemiyet tertibindeki meskun yerlerinin sakinleri şehir büdjeti parasının nasıl ve nege masraf edileceğine özleri karar verecek. 1%'a kadar, yani 100 binlerce grivnanı masraf edebilecekler. Naftagaz mavi yakarlıkının tranitine tariflerini eksiltmege planlaştıra. Bunu tek Rusya'nın Gazprom'u ile mukavele müddetinin sonuna yetmesinden son etmege mümkün olur. Anlaşma da 2 yıl devamında çalışacak. De bildiriyor Ukrayna şirketinin ticari müdürü Yuri Vitrenko. Planlarda tranitinin fiyatını şimdiki tariflerden birden 10 kısımga eksiltmek. Şimdiki belge 100 kilometrege 1000 kub için $2,5 teşkil etti. Bunun ile Naftagaz'da bildirilgeni gibi Ukrayna teritoriyası boyunca tranit fiyatının eksiltuvu için resursının kefil etilgen yıllık miqdarı kaydetilmeli. İş bu miqdarının 110 milyard kubometre etrafında olması mümkün. Ukrayna özenlerinin balıklarının doldurulmasına $1,5 milyon paranı devlet büdjetinden ayıracaklar. Ukrayna'nın devlet balık agentliği balıklarını östürgen şirketlerini kıdırmağa başladı. Balıkka şahsi çip koyulacak. Onun vasıtasıyla balıklarının inkişafını gözetecekler. Mütehassıslarının bildirgeni göre nüfusunu gayrıdan tıklamak için özenlerini kararnen 100 milyon küçük balıkçığa doldurmağa gerek. Balıklarını suvga bermekten 2 hafta evvelsi yeri ve vakti hakkında haber edilecek. İstegen insan kelip prosesini nezaret edebilecek. Ukrayna İsrail'nin birlikte umumi kino çıkaracak. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko memleketler arasında işbirliğini peketecek kanunu imzaladı. Endi vesika İsrail'de de imzalanacak. İşbirlik çerçevesinde mütehassıslar kinematografya sahasında tecrübesi ile paylaşacak ve birlikte filmler üzerinde çalışacak.
Украина миллетлер урушының ғалебі тарихи орта асырлық урушы бойынша дүния чемпионатының финалында украинлелер Русиялеріні енді. Хованчелі команда капитаны Валерий Вознюк пайлаша. Чемпионат Испанияның Барселона шәрінде кечірілді. Дүнияның 32 мемлекеті иштирак етті. Украина 21 намзетлігінде алтынны қазанды. Паспорт ве аттестатсыз ишғал етілген Қырым ве Донбасс мезунларыны Украин али оқу йортларына қабыл етелер. Бұақта тафсилатлы жа мұхбирамыз тариф етер. Паспорт ве аттестатсыз ишғал етілген Қырым ве Донбасс мезунларыны Украин али оқу йортларына қабыл етелер. Бұл мақсат үшін Қырым, Украина ве Донбасс Украина тәсіл мерkezлеріні тәшкіл еттілер. Қырымдылар үшін мемлекет бойынша более 30 меркез çalışа. Ишғал етілген Донбасс мезунлары үшін 26. Олар айны регионларда, Киевнің незареті алтында олған территорияларда ерлештірілген. Тыш мұстақыл қимет кесув ЗНО сертификатыны елде етмеге істегенлер аризаларыны, доғу вақында шәдетнемелері, яда Украин паспортларыны июнның 19-дан башлап, ишбу мерkezлерге бермек керектір. Бұндан соң тәсілбеян немесі толдырыла. Қырымда весақты жұмхуриетлерде берілген аттестатлар Украинада танылмай. Июльнің 3-12 арасында Украин тілі ве Украина тарихи фенлері бойынша имтианлар беріле. Бұл тыш мұстақыл қимет кесувдыр. Учинжі кіріш имтианы али оқу йорту тарафындан белгілене. Ярыны дыныштырген али оқу йортлары үшін бұтын иқтисаслар бойынша devlet сымарашының мегдары қайд етілген. Донецк ве Луганск вилаятлерінде Украина незареті алтында алған территорияларда ерлешкен оқу йортлары үшін есе табиат шынаслық иқтисаслары бойынша сымарышлар белгіленген. Яғни ярышта иштирак етежек абитуриент сайынаған иқтисасы бойынша не қадар бюджет ерінің бар олғаныны евелден білежек. Донецк вилаятының Дружевка қасабасында яшаған Оля мектепні екінлегенде қасабасы ишғалды олажағындан қасевет кечеді. Частына қасабасы азат етілді. Ама ишғал етілген территориялардан келген студентлерінің имтиязлары онада айыттыр. Қырым ве ишғал етілген Донбасс студентлері яша ве оқув üçün зүріри шейлер или теменлейлер. Ишғал етілген территорияларда яшаған ве Украин университетлерінде оқымаға істеген студенттерінің sayısı ел-елдан арта. Ишғал етілген Қырым ве Донбасста алынған тәсіл Русияда біле танылмай. Четер мемлекетлері ақында айтмаға ажет білі yok. Біріншіден табейки bu диплом dünyada tanılmay. Rusiyanın özünde de ona münasibet şübelidir. Onun için studentler ve ana babaları Ukrayn diplomunu almağa gerek olganını anlaylar. Al azırda Tavriya Üniversiteti yıl devamında Kırım studentlerini kabul etebilir. Şunun için Kırım'dan studentlerinin akımı bitmey. Yaşav yerine bakmadan Ukrayn studentlerine layık tahsil vermek devletin esas vazifesidir. Onun için tahsil nazirligi uzaktan tahsil alıp mekteplerinin sayısını arttıra. Bu sistema ишғал етілген ve serbest territoriyalarda tahsil alған talebeler için muvaffaqiyetlidir. 9 ya da 11 sınıfını ekstern şeklinde ya da uzaktan bitirgen mezun tahsil hakkında mutinasi vesiqani ve herhangi ali оқу yurtuna kirmek imkaniyetini elde etti. Bu son haberimiz edi. UATV ile kalınız. Görüşkence.